Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Domba Mwenyezi Mungu ike mjuha wanono ho hanza hahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu yarnike khatima jema na musomema. Mwenyezi Mungu yajalia ukaya umalahuni domlio mshilo wanono ho hanza ha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yawe amani, yawe ho unono, yawe kheri, husunma uwa kumuri ho jimlifu hao, ho hanza rabbil alamin. Watukufu, wa alaikum salam nasiru swalih. Watukufu humrujuha, dumru himidia Mwenyezi Mungu, banda wenji walala, ngabu wajuha, ngabu watsujuha, sha Mwenyezi Mungu ajalia ukaya mjuha, rijuha wanono, rishilo wanono, ho hanza ha Mwenyezi Mungu, he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Dombushirani heri, na unono, na baraka, umala nikao domlio. Salut Mama Juaida. Wakomoro watukufu, comme d'habitude, ikao karnauzia humambiani ezendonai za change, ha mastehi, ha respect, ha ukaya uwodo mwando, ha uwodo binadamu, uwodo silamu. Nampartage ye message, bonjour halua rajabu, nampartage ye message, nampartage nyondo kao lumanjero, hauka garamine ke dimanche leo gamjunra ho malahoni hanyu ezamano domba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajende ukaya mjuha wanono mshilo wanyonyo rani rezefami. Watukufu do mwambia nize sujet kao do lonizo yojoka content. Oui Amir mon frère, Amir m'a dit boum, yojoka content ya suive, yojoka content ya di écarté haukanga rambiao owalone zitwa buitwa juhao kartswandia haina mbamru ze sujet kao do lonizo shagarambio wa Komori wakou koza nambi wakou koza nazirisa. Wa alaikum salam Fatima Magi, wa alaikum salam Mwana Nasra Saidi, wa alaikum salam Husu Saidi. Watukufu na partage e video ze message ka do lonizo e message jamado. Watukufu ino message ka oriamba bano plusieurs fois ata juzile chez les zambavi sha ino message ya usikitifu ya mado. Wa alaikum salam Rose Dangereuse ikao i message yo uyimdzadze rimjua sontipia au kanamba ze message zahe. Wa alaikum salam Zahir shale ozishiliza mpaka gamina message ya mdzadze hatu kawe mwana hahe harengwane mwanamma hahe e mwanamma wa mdzadze harenge ye mwana wa mdzadze. Wa alaikum salam Mwana Zaina, wa alaikum salam Yakubu Nurali, wa alaikum salam Mahabat Lamawez ikao riyamba rizilani hezrango lizafanishiha ikawe mzazoidi arenge mwanamahe ujahunu Faransa e mwanamahe hamhulia makirta si hamnika harenge mwanahe mwanamshwahe hambalia ngo msiruni abasar zamba we mwanahe mwanamshwahe halule mwanahe mwanamshwahe wambebe mzaze mzima wajimbiza e mwanamshe hamira hata hazaya ramba karna unje sujeinu sha e sujeinu garjo yamba haurongo za ye fami ya hemzaze woi ni mwanamma hemzaze woi haukaya wajuha wakaushia ula mzaze ngwanzawe mzaze. Wa alaikum salam Fatuma Ibrahim ya samihi ye mwanamma hahi. Subhanallah, ngwanzo wafanye arrangement familial en privé ne mzaze hali ya samihi mwanamma hahi baada halole mwanahi mwanamsho hahi. Subhanallah, nazini we mjomba ya tsaganya ye fami yanzo imzazahe mwanamshe ya samihi mwanamma hahi baada mwanamma hahi halenge mwanahi mwanamsho hahi hambalaha tlawa wendo humsiruni ubonjour warda hende hamlolaiho hasiyabo hamitsa ngwanzao hariba fanyisha arrangement ola mzazi ya somihe mwanamma hahi zinu pia baada mjomba ngwanzo enda fanyi mashuhudi
zinu pia baada mjomba gwanzo farie mwana mshohahe ili yamnike mali mwana mshohahe hamwambia mjomba ukaya nitsaishe solution mwana mshohangu yansamihi mwana mshohando. Wa alaikum salam Aisha Ali ya joswa mihi mwana mamlika hatinzi mrutwa maya yija kwa tuhanzo mjiwa jue shongo anzo haruwa hadi samprive ili mzazi ya samihi mwana maha ikao hamrengeye mwana ya mzaya ngal johu jarme suje no ke suje nu liamba kadomando liamba kadabili liamba kadorabu jiziri vile mbawe inu suje na kazani ya mbele yo shaga mwembo okaya zija hauziro ze famiza hatu wanu wanadamu ikao la plupart wala wahayani subhanallah. Deuxième sujet ikao ngarjo yamba bonjour Nasser Saleh ikao shababi yakagate yakawanziwa ni mzaza hahe nanu wanasho hahe haukaya wei hazalwa mwanamme waeche hakai hokomori yedi yakaujere majumba yahu wanasho hahe na mzaza hahe waidi yakana ye magari yahoda honi waidi yakana zanongozonsi pia bu mon frère Ibu Nardo waidi yakana ani yankiba yahoda honi haja hakafijo habangonzi ya jimanga baada hakauja manga uhawafanya hata wa mrenge yabo ya nyumba ne magari ne zemali za huda honi ngizona wanzani oui alaikum salam el jamour ngizona wanzani. Mon frère Elale Bouiza, longue vie à toi mon frère. Bon, on se dit qu'on va s'appeler Kardia Parana. Chambo Mnyezingu mon frère Elale Bouiza Kumala Nikao Ulio Ngawem Nono. Wa alaikum salam Nasila. Nasilati. Et ce qui est pire c'est quoi? Et shababi uo et mwanam shahe hafanya ukumbi ya pas longtemps. Badala hawaswili Faransa. Hadof kilkayo hujahunu gujo hujado gatewa na unikuwa magari yobalia yofanya eza fami hadi wazaka eza hunu tiliza Komori. Wa alaikum salam Nasruddin Atumani. Hadi wazaka eza hunu tiliza Komori. Hahundu ya ukaya hunu ngulalo. Ngujo ngulalo. Hende hata ya mzaza hefijo hadi ya mzaza ukaya gwanzo reje Komori. Hasiyabo harenge dhahabu ya hemwa na mshohahe. Ikao halolo ukumbi. Hende hajiba ho polisi wa alaikum salam frère Fayad habari gwanzo ya sisiwa she polisi ya manga inokwa sisimru bahari hujibeha wajo huparsonzi yani hofanye control kutsi na ngwa katiyo wambengwa hubehao urenge avoka ya huanilie hau sisiwa ngajo hujaharme suje ino ikao ye suje ino eshababe oi hajuha habambaya hakaugatewa hakaufikiruka ya hunu ngujo hujadoni kwe mali ya kauwere wa baada hakakomori akafikirika ukaya hunu ngujokunu kwa magari ya lubali ya madeli ya kakomori ye permia hula yote de permia hunu haja hunu ngondani ngulalo na ujuha hakafijo gudiranje mzaza hahe njaka ujwa ka Faransa de helinu njaka ujwa ka mjojani kensu ndani njaka ujwa ka ntina ujwa sultule minanzao gamanzoni sezangu subhanallah garjo ujali mrongozi ya ukaya kutsimoto mtiti gawana akili. Wa alaikum salam sichi gawana akili ya sha ukaanza je udhulumu mzaza ukaanza jwanga mize mzaza owalo Komori wango harma masteri raidi mrunge manga nguwabesheyo nguangali ngena bya mfanyu nik gate manamme watukufu izo des sujets lonizo shaga mjonji harma sujet tsainu amukhtasar rimwambie ni ukaya wazaza hangu ikao ngasi harma wakati wa nyikumbi ni special ya nyikumbi yonga mbiro na ngugenja maze sujet wa alaikum salam twalhati alimbaye gasarma katwa nyikumbi ikao rijo ya ukaze nyikumbi zinu kazna parujo hufa zinu kazna parujo hufa izonga rizijua wala ngarambu wao haukaya o wana wazalwa o walona zenu evane ze 10 waungwa jo ya ukaya al awali ukumbi izonga zijua yabonga jo ya ukaya zenyikumbi kazna parujo hufa nanasi o watona za kirtas wa ukwa na uparo joka wambako atufanya zenye kubia ukangwa nzuma esha jelikanga wafanyao walolondosha hao hauhala liwaenshi watuma wafanyao ngabu wafanyao directement warendo au cinema emana e messages zenye kubini ramzori zirongwe banu hindu watukufu
Lokaya actuellement harmwe semeni inu gasina mzaza hatu wina fida na fida. Wa alaikum salam. Ikaw hapuha haruma omji aniyereju ya mahame. Iyo ndio njorongwa. Suje inu gamjovumba regio. Inu dasi. Ikaw mzaza hatu oyi hakahanza ya violewa. Wakati ikaw hende haruma ukumbi. Ukumbi wo mitika yabo. Mi mitika tsende. Mzaza hatu hende haruma ukumbi badala ya heza nyikubi za Faransa. Zo homandisa, gazi homohisa, gazikao ajali nuwazaza hatu. Walaikum salam Veronika. Gaziko ajali nuwazaza hatu. Izo nyinika mtuele wa nyandrikao. Mwambaga mfanyo nyikumbi. Zelera na zido respektewa. Muhamba ukumbi guadisa 19h na wadisa 19h. Muhamba ukumbi guadisa 20h wadisa 20h. Muhamba ukumbi guadisa 18h na wadisa 18h. Haukaya imabwana harusi. Ni mabibi harusi. Gwa organize oneze fami. Ni wazaza bibi harusi. Ukaya wa ukumbi guadisa tel heure. Walaikum salam Amia. Walaikum salam Aminata. Wakati kama mwamba ukumbi guadisa 18h. Bibi harusi na bwana harusi. Na mzaza bibi harusi gwa kontio wanrungwa jao wa wanini depuis 18h 19h waja 22h subhanallah. Gasina mzaza hatu ya puha harmo mji mtukufu wa eha mahame. Ikaw hakahanza ya violewa. Ni mabandi. Na uo mzaze ya zaya ya juhu. Hakahanza ya relwa hitwa. Na mzaze ulona wana ya juhu ya jo batishiwa ni mabandi wa jo utimu wara wane hata watanu uhanza wa mketsi ya bogwa jo mangamiza yafi. Alaikum salam hayili harili gwa jo mangamiza yafi garumambia ninyo hezenye kumbi na mhozo wanu wazaza hatu na haina mzazi ujuenda haruma ukumbi hendi hasante ya ukaya wa ukumbi kotwandisa haraka ye early ya kazi wa bibi harusi hau mzaza bibi harusi hau bwana harusi kwa tuhu jamduna klawe ya tapilo wana. Alaikum salam Mustafa. Mduna klawe ya tapilo wana beza kanzazi hunde mzaza hatu ya puharma ya rejia mahame hunu Marseille ya kanzo ya loazio ya kanza ya ngamiziwa ya katsi mazababi watoto watiti wakao mhubiri watapile mzaza hatu wala joka harangwa ni mabandi wao hede hangamiziwa wa mwafu. C'est obligé. Mbuka jaju pasa mabandi waparise mronzi yani wanze wale mru wahibe mru wanze wale mru na yukaya ngwajo hurenga walale nawe wabigwa huronsiyo yesuri ya inji woto wa mru tena hafu ili mga tujenda wa denonce yabuka mabenyo enzenye kubina mkeravi baga mtungobi hawandu harumani kumbi mwambe ukumbi nguo 19h wanguganda ubala wabakivala bwana harusi hau mzaza bibi harusi au bwana harusi waja 22h ukumbi joani 23h na minuit nyidi mwanzo mapesa bwanu wajabala gwanzo jua mnikeni mapesa yabu gwanzo jua mnikeni mapesa s'il vous plaît partagez le direct gwanzo jua mnikeni mapesa bonjour kokwasi mama yabu garuma biao ni nywazaza zenye kumbi ni wazewa hatu mwijero zenye kumbizi. Banda inu virusi kena uparo jolawa. Inu deja ikansi harmazi esprit gizo beto. Gizo simante. Harumwezi twa. Ya ukaya ukumbi kona uparo jo famunu manga. Kona uparo jo zia hunu manga. Ya bogaru mwambia unibuwa zaza hatu. Walaikum islamu hazbogosi. Na mfanye haini za ufanya s'il vous plaît. Merci beaucoup Asbogos. Bon dimanche. Heni joka ufanya ukumbi ni wazaza hema bibi harusi ni mabwana harusi mdo huja alori bani de mwanzo mapesa. Nyinyi de mwanzo mtume. Leo kama gwanzo ya tume. Haladiko wangu. O wangu waja mduna jikabulari evite ze ajali. Bara hazanyi kumbi zahani. Yuko kwa maheru alaikum salam. Mojado dubilo harmaze la saji. Mojamo bohema kuveti yao nema karto yao. Kama uparu jolemewa. Gardiru mabie ni bwazaza hangu. Na mdwandi sakabula zarongosu dohi sakabula. Dei kama di sakabula gamjo utapilio wana. Rahojen o wana ojangamia.
kama ndisa zenye kumbi kabula, ukumbi wa ndisa 17h, ukumbi wa ndisa 18h, ukumbi wa ndisa 19h, bwana harusi hajadi na bibi harusi, wa ukumbi uhisa 20h, hauhisa a 21h, wallahi se gejo karar, huhamruhunrwani ajali. Gejo karar, wamba pafanishiha ajali. Shaga mjo utonga, la plupart wajaza hatu, kama ndo harma zenye kumbi gazi isao minui, zenye kumbi gazi isao 1h du matin, na vala mklia, dhahabu zanrabo, mapipa, gajo mkinishaki ajala hanyu, mruya ula wanziani na ilati dhahabu ya kweli, mruya ula wanziani hasibabu shuma, ye mzadzatu ya puarmo mjua o armaitsi ani era juamame, hakanza yare la hitwa, ya violewa ni mabandi, harma ukumbi wakaya harma o semeninu, yode manaljo jajirmambia ni nyo haizenye kumbi, na mdo respekte ze early, na mdo respekte ze early buwataza hangu, na mrensi wa uzulifu wa hadza ili mremenji, wa ukumbi na udoka kabula, wazazatu wa dolantre kabula, haumzie, haukazinu mali zinti mali zilo za halali, désolé le kalba paso galjo mtabishana. E kalba kasi halali doka ye mabwana harusi wako atuhatiwa, zendo la kasuhi shimu, zendo la ngasuru tsambalia, mrungu lozo emana hasibabu mrungu anzu ya anialiwa, mrungu lozo emana haukaya mrungu hapata gwanzu ya iye, mrungu lozo emana haukaya umanaka adha hafanya ukumbi ya manzonga hafanya ukumbi, ya bonga nzo ya ukaya zenye kumbi zijilio, harumeti ya Faransa, la plupara zenye kumbi zicho za uhalali, zendo la zenye kumbi zishimwo, duwe mrumme ne mrumshe walolana, wafanya halali, wazaya watuma, waja wafanya ukumbi, zilando la ikao zidure o, shazendo la zenye kumbi la plupart, ya 100%, 60%, zendo la kasudaki, zendo la kasushimu, yode mana juma benya ukaya, nywa zenye kumbi, bangasi haruma mwezi, ikao lidungu nyikumbi haina samdi, nyikumbi nsano, nyikumbi 10, nyikumbi 20, gazifanyishi hao, haina usiku Marseille, garuma beni buwazaza hako, na mhozwani nyirangu mjifikirie, mlwatu jokansi haruma kiesi, wala wa mabandi wajawa msibleni, wa mrambua nikaola dolona le kiesi, wandi wakanswa hulindi wahangamiza, warange le kiesi la wendeza. Wabu wazaza hangu, nwahezenyi kumbi, s'il vous plaît, na mdo andisa kabula, mdo timizi kabula, mdo hozwa, nuanashe watu, mdo hozwa, nuana hanyu, de mzaze ya kanza ya viole wajuzi, uo mzaze ikao wawana ya juhu, ya puhar mareju ya mahame, ya kanza ya liwa ni mabandi, bando ukumbi uhomo hisa. Bando ukumbi uhomo hisa, ye mzaze wo hakanza ya liwa ni mabandi, hakanza yangamiziwa ni mabundi, wakanza wa mle, wa mangamize, wa mrede shahula. Mnyezi Mungu hapuwa wana wakomori wakaujaji wasove mzazatuo, banda waoneke mzaze hahimiliwa ni mabandi, ye mzazatu havuku, ya wod kanza rivira mupande huo. Walaikum salam Jesse la metisi. Yo, divahanu ikao la kanza rivira mupande huo, rambiwa zazahatu, kahewe, zenye kuminazu walisa kabula, na mhozwa nuwana, na mhozwa nuwazazi wa jaruma zenye kumbi, haukala prepari ya hao, yabungwa wandanje. Waalaikum salam masur mama Nazari, yabungwa wandanje. Watukufu gamju jaruma za suje za hangu. Ye suje ya mando, gamju hoson mwe shababi, c'est dur le Comora avec le kumbi. Ça devient vraiment virus, contaminé. Gasina shababi kao yakai hokomor nzaza henge hunu Faransa wanashwa henge hunu Faransa uo de gate eka haka hanza je hunu depuis longtemps o hawa joka wa mrenge uja hunu Faransa ye shababi uo katina gari luxi ya tsoyerewa kati na ye nyumba ya hahe hata hawashiwa nyumba badala ya mwanamshude washiwa nyumba. She sababu wei hawashiwa nyumba. Hawashiwa jumba. Hedi hata halola mrumshe. Ye mrumshe uo. Hagatewa. Ye shuhuli ya mrumshahi. Ika incomparable. Yode helo hao. Wa mwanza. Wa mwanziza. Na mzaza helo wakaugate mwana hao.
haparo propose wa odobi ya je hunu manga e shababi hamba katutaji Faransa iladi heli ya kawo na ukaya gugate wa haku gunikiwa malitsunchash gena magaringu dabani gene majumba ya haungu jere gena nyumba ya hena mrumshahe ngujere eza jiruhinga e shababi wola hajahatla fijo hosoma mzazahe hamba ukaya ngwanzo yaje manga mzazahe hamambia ye magari rahwere ya yaongo juka uyafanya harumwa magari matanu ya loda honi ikaw wewe de uyajere engo ujo na sikatina hata mrio hamba ngarjo hura mru momjini rimnike zemalizo ya kelentize majumba e shababi hata fijo subhanallah yemanga yimjia heze sacoche yemanga yimjia heze parfum bande majwe vyongwa endao katsona ya ukaya ize ya hunra oyalao kabati uzihundo au kwa walo hunu Faransa wao ngwafanyo walo Komori walo Komori ngwa wampe ngwa tranquille haina mwezi waerewe warumie sho walo hunu ngwa simbu hao eza fanisha hingi ula shababi hata fijwa mbia mzazahe na mangadi ya mfa gate manamzima uko gatewa manamzima uko anziwa hende hata waye ika oblige ya klefijwa beukaya gujorante mrumshahe gujo mfungwa eka kajajamanga na wala yeshuhudia hae yafanyiwa yese incomparable mjini hao hajata fijo ula shababi uhawa mrenge hujahunu manga na uwa mbitso barini wafanya haini za ufanya watsaha mndu ili wahule visa watsaha mndu ili watu mapisa suka mashashi kwa jahundu wa mndu uyihamidu hamisu alaikum salam kwa jahundu wa mndu habiri ho barini hawasulunu Faransa baada hawasulunu Faransa ula shababi wa ye hawasili hunu Marseille hakadena mzazahe banda ngedena mzazahe hajahundu wa mwezi ule mwanamsho hahe ngulolwa haukumbi hololwa haukumbi mwanamsho hahe yake iho hao na haka ulalo hamzazahe haka ufikiri ya ukaya haina mwezi baada hawasilunu Faransa gujodoni kiwa 300 euro na 200 euro zila kauniki wa banda kwa Komori n'importe quoi haka ufikiri ukaya hunu Faransa gujoka udoni kiwa magari yende sa n'importe quoi ngawe mjufumu kutsi mwema haja mwana mshahe hafanya ukumbi hakaharuma ukumbi haloze mwana mshahe ukumbi uviri hatuna mzazahe ficho habia mzazahe yekade helinu njaka ujua ukaya de helinu bomama gamjo hujandola la na ujuha mimbu nakane magari hangu ebani ya hupua ujahunodo ukaugatewa ukaunikwa mapesa haina mwezi ukawerewa 200 euro 300 euro nemu kijaka mtini ma 500 euro ukawerewa par mois ukane magari ukaujere ukane mrumshaho ni mwana haho Komori huja hutafijwa magwanzo ujimanga baada usahuja ngolalo kanapi yede likokaho gojolala ulale hatimakati ujohunga mrumsha umlole haubapara hani he solution kwamba kirtasi uihune gojohunga sababu mwanamshe kahuzado naye gojohunga kaufanya paksi gojohunga kaufanya mariage ishababi wala hadi sudiranje mzazahe mimi njaka ujua de heli mzazahe mwambia ishia ya baba sabaenda hujado ujuene wa heli ruhunrawe mapesa ni mzazaho ngami retrete wansaidi yao do wanashoha waudo wanlivia wenyu bainu banunlalao ngawe banu wewe huutiluhambi ya bumana hangu kaya karitina mba mru Komori kanti ujereze ema jumba ujereze mali ne magaru hono kaya ngo hujomanga husahu waswidista hamili ukensondani hani johuja ujere heni johuja gojofanyiwa shahambia mzaza hukaya mimi njaka ujwadi helinu yapo tijahunu nsujwa ubalagari nsujwa ufanyezo minanza oo hata mapesa nsunikiwa mzaza hamambia ukakuna ujiwa uni kwa mapesa udori miahunu manga
ngo wanzonguo ngo joni kwa 50 euro hindi 50 euro bawi 50 euro ola shababi ola bomro hangu atabisha mzaza hae anambwa mzaza hae shehitwa juma makalima mai njaka ujua kade helinu yekade helinu minga mso zangu ola shababi ola harenge dhahabu ya hema na msho hae ikao yafanywa ukumbi mzaza hae yarenga enda hansuda honi harenge dhahabu ila pea mzazahe watsahe dhahabu kwa tuiwona wajoke mwana hodi ya renga ye mwana ishababi ola hambia mzazahe kamitidi na renga wana abango nkazo wizi abango ni kazo wizi udu hamba tsiringe dhahabu ya jone ngando mzazahe mwenye uhuzaya wede mwana hawo mzima walona gate wahanza wako uhanza wahugate wede mzima engwanzo mzazi ya bendo yauzise mafantom yauzise masera na majini yatsoda honi shaula shababi gujoka avue hasibala hajibeho polisi hajibe amwe komisera Filispiati endamba ukaya ngwanzo ya Cesar ipolisa komi ya Filispiati wamwambia ukaya karna uhujua uhusisa Komor kuna ujua usazaho zabandu wajibia hunu wanzu usazaho nono tilemewa njaka ujua kabanu de helinu gamsufre ntsina mru gamiwa michenga manzo nsezangu ipolisa Filispiati wamwambia enda zaho ngarjo hupara kutsusa zaho ngarjo hupara ola shababi hapara mzaza ya mwambia mzaza ukaya ngami hunu polisi tijan declare nsezangu mzazi hamambia ya ukaya wodo uono ukaya izonongo za hujisa hau izonongo za lingana nawe womrika urahulo za mrumshe Komori raubeshia haina kaliti ya gari wakahanza rahuwashia nyumba na weti mrumshe shaumana mme rahufanyani za ufanya eka huono ya ukaya zemali rahubita iwata jo waswili guwa wendo wajivehe wodo uono shanso usinye batsa ntina fami shanso usinye ili utowe accord insezangu bo mama ekakuja toe accord heni jo ujinga wa responsable mzaza mwambia ukaya tina uparo jo toa accord njensinye komkuwa usisi wa Komor ekahujibehe na wahusisi na bane polisi ya hunumanga wo mamala wajo uparsanziani wahuzise pesdamdite kutina wahurenge ekawa hurenge ekawa sawa hurenge o wakatila nono raha manafuraha raha njajua ya hadisi ya ukanga bwana Komor wa fumajana shayoti nongoza bizarre ukaya haina usiku zofanyishia haina mfumo zofanyishia barkana mwezi ngasina mwezi mzima 14 harma wana 14 wa ulo yabo ekayamba ngabo wafuma yoti bizarre jomkinishia sharaha karjajua eze habari hizo yode maana bwazaza hangu ikawe moto woi hapata mzaza palpitation ili mzaza nende ya sinya ja usaza mzaza mwambia ukaya ntsina ujanje sinye useza ye polisi ya manga ukwatsobi hamru Komori bahari ngwanzo useza okay jesi bahari ngwanzo useza subhanallah wamwambia endaza garjo hupa ola moto hendo hamzaza ya mwambia ukaya mide na rengaye dhahabu na balo akatila di soba mzaza hegu mkazo laana di mzaza hegu kwa problemu oui gambisha ukaizo kweli Mwenyezi Mungu na hifadho wana ba deja ngabo confirmation mwana furaha ya ukaya ngabo wana wararu wa Komori wafuma jana Mwenyezi Mungu na hifadho ulanga Mwenyezi Mungu ya hifadho wana Mwenyezi Mungu ya hifadho nyanyasi haukaya sazi nusa zila wabani ya ukaya sevre watsokiri wabirani mwezi watsovira ni mifumo owana watsongo ulwawa wahifa Mwenyezi Mungu na nikhatima njema haukayetile sujerlonio shaharizo kweli wafuma wanawara usiku wajana subhanallah Mwenyezi Mungu na nikhatima njema haukaya heni ujoka Marseille haramba ukange haramamra ya mziro na tsone nziro ho deménager ni avukishowana watukufu
ngarlau harmu pande uo sha deja yamba harizo koli wanawararu wasawa ulawa subhanallah ya waba hanga mparso confirmation ya harmaze commentaire wa alaikum salam Abdou Mohamed deja ze commentaire wanugo onesa ukaizo koli ya rabbi ibanu likendahu izo mrugu jwambio wadzaze ya ukankanyima responsable no mfo wa wanyanyasi walaikum salam kikima weni ni wadzaze monekasi wandu wanzaro hombi ni wadzaze monekatura mugena hanywa ni wadzaze monekatura mungutongolide ya ntina uparujode ya mzaze shabu wadzaze nguganyima responsable nezurwa no shoharo désolé hotlawa harmo sujet ni wadzaze ganyima responsable nezurwa nasho nuanashe watu ni wanyanyasi hunu manga haukaya nyinyi nyi urengaze maliza hao womnikani nyi urenga nyikampanse konsekansi nyikampanse joka huja lewo mrugu johonda mzaze ngusubuti ngulilo gabo mzaja josbuti ya bengulilo oui bonjour te pita dimana haulawa mbona anacho hypocrite désolé le kalima désolé s'il vous plaît Shambuna renti hypocrite. Namrenti. Bangani makosian. Gamzijuao. Karijamba gamanzao wana wadunge mundumui. Karijazamba. Shabu mduika uhuzaya wana harma karte ilosho. Warambu waka o wana wanu heina wakatwa juenda hata wabalighi yankli. Gwaida unaukana 9 à 10 ans. Gejo mkinisho wana wanu wadunge. Ye comportement ho wanyanya walobonze. Izo gamzijuao buwadzate. Izo gamzijua ufaransa ngyo yinji mlwatu jojuha ya demenaji ya balo wana yatla wana wavuke. Izo ngabo nusu ya wadzadzwa jwa batira muharide ya njamde yani. Ganyi madhamana numfu wa huwa nyanyasi. Ganyi madhamana numfu wa huwa nashiwatu. Ganyi madhamana numfu ya ho wanyanyasi. Ikaungari monao ni nusu ya hamibu wadzadze heli mko wa baharidia. Wabalema gari wa mbahize ni nalatsu angwalo na perme. Wabale magari wambaizi na ala magari kao ya hula hamali za haramu. Izo ngejo mtabishan badagari mambiyaoni. Narilawe iho. Shatu kwanza elvire. Bandarambi la wemsuiba. Yotunongo nyangu. Wakati kao haina usiku. Ngatungo bunguza shakatuenjeza. Wanyanyasi. Watungo hufa. Watungo ulawa. Watungo ulana. Mnyezi Mungu na wavukishe. Yavukisho wabaki. Sha ekose ya hangu. Rani janjarume sujeza hangu. Lumambia nikahewa zadze. Mruna tidunge mali, mruna tidunge nyoba ya urahisi, bahari vanu, gamlibo 100 euro, vanu gamlibo 200 euro, gambaki vanu na vale mwana ngiharuma danger, omahala nikaudo ya liyo buwazaza hangu. Mruna tsonuka ya umrani hunu, ye maesha nga ohawali, ya joja yake ajali ya hemwana. Mruna tsoni ya ukaya umrani miliyo, gabo tutule ani gabo ze magaze, gabo tout ce qu'il faut, gamjo ujuane dena hule, wakati minanzao nifanyeze kursu haurahisi. Owana wabaki haruma danger buwazaza hangu. Gamlawe ho njaruma suje hangu. Ula shababi wala hende hambi ya mzaza hai. Hambi ya mzaza hai ukaya, mide na renge dhahabu. Sirenge dhahabu ya hima na mshahangu. Na mimi ngamanzo nseza hangu. Ula mzazi mwambia ya ukaya. Renge dhahabu beka mali ruhurumiao. Yeka dhahabu luhere ya hulola. Rijari huloza. Ya waba sakaizo wonao. Lujau renge dhahabu. Ya hima na mshahorenga bayo ruhunika inji. Ula shababi wala hajuha halawa Marseille hende zahe. Haka uruha Marseille hende haruma mjihingu. Hende haruma mji hende ya jibati ya jiboho polisi. Ba hende Marseille ya jiboho polisi unu Marseille flispiati. Hare jeto hambila ukaya. Katsina bezo ya huruve komori. Wakati yu egarjo hupara apre. Wamrejete. Ula shababi haruha unu Marseille hende haruma mjimra jina. Hambia mzazahe ya ukaya. Ngamwendo. Nede haruma mnamjimra jina na jiboho polisi insisi wa komori. Ijo mkinisha ndaruma mjimra jina omjila uula wa msisi. Ijo kiri. Shahunu Marseille e polisi wa mrejete. Na magalisha babi hamandoi. Ikao haka komori. Walaikum salam Lukman. Banda haka komori. Haka wanziwa. Haka wangaliwa. Hagatewa. Haka weriwa mapesa tuka mashashi. 500 euro par mois. Hoa nashwa. Na mzaza hai. Waka mfanya tout ce qu'il faut. Ezu ya fanya hinu. Haka fiju ya jemanga.
Hadof kilkayo jamanga ngujo kaudonikiwa ila 500 euro kaunikiwa ya Komoro. Hadof kilkayo jamanga ngujo kaunikiwa ya la mapesa ikao ya kaunikiwa baada ya Komoro. Subhanallah. Hadof kilkayo ya jamanga ngujo kaugatewa medila kaugatewa. Hula c'est différent. Hunu ngojo wone heli mzazaha ho yatumao. Hunu ngojo wone heli wanasho haho watumao. Hunu ngojo wone heli wanadamu watumao. Ya bubanda huja, hubaki hunu, kutina za urenda, kutina za ufanya. Na uhutamani uje, katsari mwe kanape. Hatu wakati maisha ho ya jo change. Hatu wakati situation ho ya jo change. Hatu wakati ujo hunda mrumshe zango za uzi change. Wakati yongojo karampe et tranquille. Shahuoni ya ukaya, no, kena ukiri. Unu minja kaile waka Faransa de heli na mdojwa ni mloi Komoro. Na mdojwa ni mloi Komoro. Garjaba mliatije baga mjwaba nina nrabo na mje. Baka mjaba unungi hosawa na Komoro. Shaye mru ulona bahati, ulona manga, wanzo mru, uhangalio, uhufanyo, mru himidia. Mru shukuria. Ndu ikawo nga wena mzazaha hongo huruma pesa. Nga unanashwa hongo huruma pesa. Nga ufanya tout ce qu'il faut. Ibidi uhimidie. Yekango ujo mama, je vais venir juste de faire de... Ni ufanye mna kontineri njezangu mama. Nga mjo juste ufanye mna projet. Shango ujo utabishe mzazaha urenge. Edhabu ya hema na mshaho ikao. Halolo haukumbi utawo hende safari ni. Bargwa nzo undi watsahenzi ya ujezaho. Wenzao komadu. Bahari hunu zenoka tsukile wongo fikirike ka usikomo mzaza hono na shwa ngwajo hugate il est impossible. Alaykum salam Asia Mari. Il est impossible e ka husi swa komori ya borenge dhahabu ya hema na mshaho wende wahuze ujifanye projet ha shakuna wenda wagatewa kuna hangola ni mzazaho huvunzu mzazaho muo hurenge mwana mshahwe dhahabu hufanyi huwarende nai walatsa mapesa suka mashashi huwasuli hunu Faransa na wahu konseya ukaya kubaki ho Komori kongaruhanzao garuhanzizao garuhangaliao gofanywa haini wanzao. Alaykum salam Solkana Robe. Garufanya haini wakati izerungo wanzao shahone ukaya non je suis enfant gâté je maman il faut que je vienne en France. T'as venu en France gofkiruka ngoju kaudo gatewa. Gofkila ukangu jorengo udufanywa hizo akaufanya waka Komoro. Izo nrabo. Yeka uhuli waslipo. Himida Mwenyezi Mungu. Yeka hunuka 50 euro uhulu mbasiri. Himida Mwenyezi Mungu. Shawe mdu waka unikwa 500 euro Komoro na nasho hone fami. Banda huka ugarde nyumba. Hukane magara hoda honi. Hukanaze mali. Si oblige ugatewa. Gofkila ukabu ujojamanga. Gojuka ugatewa tahale. Yudi mana wajibu wa polisi. Yudi mana rugema yedhabu emane mshahoida zaho. Mwenyezi Mungu narupwene shari. Na mreveyendo ni mlei Komoro lamo jaja. Hene mrulo gate wanziwa na reveyendo. Baye ujuka na zemali za heze fami ngujere. Gene majumba ngujere. Gene magari ngujere. Yeka mru hamba ngwanzu ya jehu nalo joka ya izo ya uzimura Komoro kana uzimura hono. Gujwe zimura ka hundu maisha. Ha change situation. Ngufanyo hazi. Yedu wakata jokele ya ukaya zemali wangazimura hono. Zinu mali za tambu. Hauka wangugwa simbu hawo shinai. Wangugwa sufreo shinai. Wangugwa tsulala watsuhunra mali. Garndo harme suje abili rambie shababi wa ya ukaya fikiri la hoja jisisa Komori haukaya hu eseye huende polisi ya Marseille filispiatu wa hurejete hulawa hunu Marseille huende harma mjimrajina habangu datahe polisi ho ihubehe iho Komori fikiri bushababi raheja ka turota one video ya hangu inu nsotsahe mzazaho samaha utsahe wanashaho samaha ukensi tranquili da wena mzazaho ulejele dhahabu ya mwana mshaho da situation yaho ngejo change eka hundu situation change ngojo bale magaru wakabala Komori ngojo hunda mapesa menjiro hanayo ya kauru wa Komori ngojo fonde fami da ikenga wana mdumshe Komori s'il vous plaît henda takwa bimzazahe gamoshele mdumshahangu yebuja kaujo kayo habagwajo ukana mdumshe hulozi wa mdumshe gawena mdumshe gawena mwana na hutafijwa bagwanzo uje hunu Faransa abadu ambugwa shole mdumshahu il faut reje Komori. Deuxième sujet watukufu et sujet inu liamba comme le jemba vi moshe le sujet inu uimzaze mwanamshe ikao mwanamshe woi yaweka sabaga mjoshi la ukaya et sujet inu tsiamba plusieurs fois mwanamshe woi harenge mwanamma hao haukawa mwanamma hao mzima basi kwa tina wasaya badala harenge mwanamma hao huja hunumanga wakada wenae wanashwahe
haswaswade mwanamshwahe yakade naye haone yaukaya simpake mwanamma hatu ya lole ngere mnike kirtasi shana ritsahe mru hule makirtasi rinike mwana hatu mwanamma hangu nationalite badala haja haka huna he mwanamshwahe hunu Marseille wende mbio wamtesha makirtasi ala makirtasi haya hunu nationalite badala nationalite hado heyo msinu ne defanya hazi badala hado heyo msinu ne defanya hazi Yousa zahe Marseille haja hahe mwanamshwahe. Hauke mwanamshwahe ya mhuu woyide mzaze wada. Mwanamshwahe ngena wana shwaili na wanaume wararu kumsa. Ola mjomba msafara ya mwisho ya lawahu la msiruni Bretanya jazahu numaso ya mwanamshwahe. Ye mwanamshwahe. Ikao yakaya boye mhu hakaumgate hakauro hadaina ngamodu haraka jojo musuje. Oui bonjour Ramlati. Baada hakaumgate yenda hata wakati ula ula mjomba yemezi yaifanya hunu Marseille ngo obligatoire la Bretanya da fanya hazi ngamodu haraka wale wanjojo ukanga mazomra mbo suje hende hula mwanamshwahe wabiri quelques jours hambia mama tontonge daho ayinga manzo tonto yaji ola mama mwambia ukayunga nzo mwana mangu yaji na hende hazini kana huja non il faut qu'il vienne aba uonge hazini kana huja rantu tsafilshe tonto ahone yaje amwambia mama ikase mon bébé c'est pas mon tonton yababa mweshelewe ngamweshelewe hadisi c'est mon bébé c'est pas mon tonton mzazamba je njaelewa aba oui ola tonto hangu ola shelu wangu ola mzazi kajaelewa hapare mwana babu nsujua yaboda bukamungate kama kinibo maswel kabwajabira même pas 3 jours ola mwana haklawa kwa tsumona wapara ola mjomba hamba ukaya minsujua nikati hunu nsujua hende ndaho na wala hende hula yabwe mana ya hende dabo mjomba mabia nto badala ya hesuje ya heshababi ikao yarangwa ujahunu yakafikiri kahunungu jogate wabanda kaugatwa Komoro yasayabo yanengeza bae mwana mshajibo ho polisi dari hunungu lalo na ujuha faraje Komoro indi abidi hasibala subhanallah Mwenyezi Mungu naniki khatima njema yaboti kanzani birembabi ili mramwesu jeniamba ola shababi mwanamshe banda hedeza hekajarejei mjomba gwambo katide naye ezajiri hindi actuellement ola mjomba yarenge mwanamshwa ikaworango usiku mwanamshwa yenda wino la nchiko walaikum salam yenda ho msiruni haparobeshi ya mzaza he mafoto boaloveo mjomba yatsuwale shatri mwanamsha besha mzaza zila pia ni mzazi afi hakrizi mzazi haimida Mwenyezi Mungu badala tena habesha mzaza he mafoto baada hakaumlola yayina rimbiziwa mzazi afi hakrizi mzazi hasubiri na ulade mwanamma hai aboga manzomo elewe mbabu yesuja ukatifanya video mbili ya sabudizo haridi tena banda ngemziro habeshi ya mzaza hai tena hamwambia mzaza ukaya mziro izo tizamba bana yo video na ifanya bantu na kawonesa ili mzazi ya fi hakrizi dernier temps habeshi ya mzaza hejuzi ya ukaya hazaya ula mwana hazada ina tontwa manyanya mjomba manyanya mzaza haye mbada mzima mzazi mzima watu kofu ye mwana meweye gate wide mwana mahawa waiche wamrenga Komoro wajaludo na yabo wahula makirtasi wamnika ula mwanamme hajuhane mwana wahe mwanamshwahi wambebe mzazi mzima abasa ezajiri hindi na rajar mesujeni basangi zonziro haukaya ezajiri hindi watukufu ula banda hazaya waerea mzazile foto la he mwana subhanallah mzazi hawana nero hone ya tife nezedwa ya ondao wasi yabo ndo wa manipile ye mjomba moda honi
hari mjomba moda honi ede yambie mzaza he mwana mshe ya ukaya swami he mwana mmahao n'importe quoi mzazi hamani mjomba hamando yi mri yambahatishe nziani yambahatishe Gamaze yambahatishe Boulevard National yambahatishe Place d'Aix imru hajomfanya yemjomba oyi yemjomba wadaho haruma nola mwana mshohahe ya lole mwana mshohahe hari yendi ya tsahe solisyo na vale mwana mjomba ya juha ya njweda tsahe solisyo bahari ngujoka ulola heada gwanze mwana mshohahe ya msaidie mapesa hede hamanipile nusu ya hefami ngwa ondaye wende waonula mzazahe mwana ukaya rija vanu ye mwanaho hazaya ikeza viraziviri uswamihe mwanaho ni mwana mmahaho ya Rabbi subhanallah hari ya msamihi wa mzazendo enyiga mjo usubute ye mwana mmewo ya bale mwana mshohahi wa mbebe mzima mzaze mzima ya mrenga kiujawiri ya tujojua ya mlola ya mitsa unga mjo usubuti ye mwana mmewo ya bale mwana mshohahi hondo mjini ya bewede mro mshangu nga mjo usubuti ye mjomba uo ya bale mwana mshohahi ya zade na ya sehunu Marseille yesu amahangaritsa hao ili ukeradu msamihi baike haukaya kwa nao paru josbutu wende Komori ngaruzijuao kwa nao subutu wasi Marseille ngaruzijuao shao muhimu izola jo hanzahinde ukaya we mzaze ukeradhi ube mwana hozeradhi uswamihe mwana mma n'importe quoi uo mwana mamdu fantôme uo mwana mamdu kalbosh uo ti mwana damu panuga manzomu we mzaze uo alafu mjomba humanipule fami yikem mzaze kaja kubali samahanga mjomlaba chaque tsanzo mjiuju yabo a partir de maintenant message yangu omjingwa jo ujua izo we mjomba phantom wa vumania ikao ye mwana mshaha ye mwana mme harenge mwana wa hema mwana mshaha ikao hamhulia makirtas hamnikayo hamanziza hajuha ni mwana mshaha hambaliango wa msiruni hambiziwa naye shifantomu hamitsa hazaya mwana ikao de mwana wa hema na mshahaho mbaba mzima mzaze mzima uondu wa mrenda mrumshe wa zayada wenaye utruvole courage wolala dona hana katika duanza dumanzum force mzaze wo ya msami watukufu inuro hombi ye familia peo odio ya uambie mjomba wo ya ukaya husaho mlola hunga sodiso izo afanya umrensi mtike bazima bange joulisa izo akti maswara mwana furaha za kinaswara taga izo akti za kinaswara siwa kumoringa suwa nadamu wapeo gasina felimbi na helimbi ya we horongo helindo urongo wa mjiwahe wajue ya uke mjomba we hedengu intimide ye mwana mshohahe haumenase ya ukaya ya samihi ya kubalie samaha ya wasamihi ili wowo mzazi akela di mzazi ya jokara ya ngeze maliza ya renge mwana mma uja kuno Faransa ya lioke mwana hai ngujo mloza ulade mjomba ya bidi alize mwana mshwa ya jaringi mwana mshwa ya mredezio hata ya mrengendeza hata ya mlole hata ya zaide naye ngamanzolo mjuma bi mzazi ya samihe mwana mma wo mzazi ndo joshde ya trouver le courage wa tukufu ya bewede mwana mma hangu harenge mwana hangu na mzaya hamnitsa hamlola wakawa mji na umanamme wede mwanamme hangu wambebe mzima watukufu ya Rabbi we mjomba wapeu kwa hujayanzia segiri yambie mwanamshoha ukaya samihe mwanamme hao baada hamitse mwanamshoha n'importe quoi hari ya msamihi sino garjo hulaba kakuja samihe mwanamme hao baada hamitse mwanaho hazadi ni mwanaho ya Latif wamjiunu ikawbidi walabe faminu mruika ukana pa josbuti ya dugane dene mwana mshahi ya mrenga ya klawa ya zadena ya susante mahaba ya ukaya mzazahe ya mwana mshahangu diani huli ya makirtas ya mwana mshahangu diani rega ujamanga ye kadwa kaufanye mwana mshahangu do uja umrenge mwana wedeza do uja umitie mwana wedeza finalement basar gwanzu mwana mshahu ya usame
hari msamihi mwanamma hao izu yafanya badeja wasalzamba o wasawazaya lodele kalima wazaya msamihi ya rabbi msamihi ba wasawazaya msamihi ba wasawatsaganya damu babi wa damu jima depuis longtemps bomjomba kalboshi subhanallah msamihi ba wasawatsaganya mwana wasawatsaganya damu wazaya swamihi mwana ha motsi swamihi mwana ha wamze mwanamshi swamihi mwana maha wambaba mzima mzaze mzima nidua nana shohangu nyuwaidi swamihi mwana maha ya rabbi yeroho yongyoda mimi katika mbabahi mwana huo tikaubala armu na fime mjomba woi ni hayo msilu ni hone dina wafume waidi lewo mjomba wadaho wamba wade mjomba hele daho ulio yahambia mwana mshaha ya ukaya subiria himida Mwenyezi Mungu muhonda solisho baada aibu yikansar malida hullo usubuti umenase mzazahe mwana mshaha ye mwana mshaha ya sami ye mwana maha ya renga ye mwana hai mwana mshaha ya trawa ye domsiruni wazaya walo yabo ye mwana ya zaya alafunga mjao mtruvele courage ni famia peu mumwambie ye mzazahe mwana mshuka ya swamihe mwana mahaho banda hamitse mwana hao swamihe mwana mahaho banda hasaza ya dena swamihe mwana mahaho banda deja wasawatsanganya damu swamihe mwana mahaho banda deja wasangwa ona mwana sa zibiri n'importe quoi zibiri ndahu kube ike hamswami kana usubuti abali mwana wu emrumshahi uja Marseille aukaya wumjingwa joya ukaya harenge mwana mshahi wambaba mzima mzaze mzima mwana mpiti hambalia watlawa gwa umsiruni hammita hamlola shifanto watukufu wayihakanza deni mwana mshi wakanza wawe mzaza hao wayihakanza angamize mwana mshahi hufanya mafoto hainizu yafanya udeni mwana mshahi watungubesha mzaza mwana mshe unope huu wanwa prepare krimu yedi hate mwana mshe ya zaye wabihe foto la hemwana wabeshe mzaze uope huu finalmanyi fami ngamsubutio mke kote hemwana mme baada haringe mwana mshahi hamredezio hambalaye uha gani harume kote mjimdo shangaza mzaze ma intimide mzaze mabika kuja msami ngamjo hula bahafami eka kuja msami ngamjo hula bahafami haukaya wasawatsanganya damu wasawazaya wawazima izabila zibili ya latif wumzaze ndo yajuka tranquili yajuka wedi mwana mahangu razalani hambaba mzima mzaze mzima na tuwazimaliza hangu na mrenga huja hunu Faransa badala ya wasuli Faransa na hula makirtasi na mnika yalona nationalitas Faransa kajajua mwanamshi wa ujuha ya mrenge ya mbali yende zahe itsotide mwana wahangu mi mwana mshwahe wa mbaba mzima mzaze mzima yarudia sayabu ya mbali yende zahe ya trawa ya zade nae eske mzaze wonge duniani banu yosubira ndaiku hata imakati ya mtume wawajo pulezitwa owaili watukufu Mwenyezi Mungu nanike mzaze we hikma na roho kurambie mjomba woi sile njo hulaba wallahi na Mwenyezi Mungu yekanda abo wanzondo wafanye mashuhudi wanzondo wafanye ada gojo intimide ye mwana mshaha yarendwa naye ni mwana maha ya mtsimbiambi wanzojo intimide umshangaze utsongea jiwe wallahi ngarjo hulaba siwa komor haukaga mjuhafishe banwe mjomba ili wanadamu wa hulani ya ukawe mjomba wa peu wati mwanadamu akawubidi uhumilie zina wati mwanadamu akawubidi uhumilie ngwamandizo shawubidi ukeharuma uombaze dua mwana mshaho ya vuke ya tifiha hamu watukufu Mwenyezi Mungu nanikema na mzazi wa subra wihasubiria ye mwana hahe ne mwana mahahe wanza wa mtuwe duniani ize swala ne zedu wa yazumba au ya swadu Mwenyezi Mungu muhifadhi
uwo mzazi ndo ya jojo wake mwana mahangu wa mbebe mzima mzazi mzima hanenge mwana hangu na mza ya hotumboni hangu hamlizio hamitsa mbala endeza he mwana hangu ntsumona uwo mzazi ndo wazazi wenju wa jufaha krizi wazazi wenju wa juangamia she mzazi wengu yeshe kudratula ya mnyezi Mungu Mwenyezi Mungu waido mrelaxe esprit Mwenyezi Mungu waido mtulize roho Mwenyezi Mungu waido mrelaxe ili yake tranquili ya Rabbi alafu wengu anzoni wa mangamize mjomba wewe kahusuwiti hum intimidate kazo babu fu Allah mituna mga mjuhafishe mtijatu bahatisha Marseille tu hu filme hau tu hu attaque devant public ulongoni hure membe yotsani haukawe mjomba woti mjomba wa maste we mjomba phantom kama nifanye mashuhuri yambo ibidi nitsanganye wananasha hangu nitsanganye fami yewe bidi atsanganye wa bidi inyolewa we bidi yambo itsimrwa he fami yemru yarengesha hahe ya hala yemru yarengesha hahe ya hala watukufu inu numero ya nyumeni na tuparo itoa ya ashenu de numero ila nko itoa gamto mpare participer la plupart ni wazaze akanye de wenye danzi nide mkozao nide msufreo hakaya muone zahi mwana miwamando yarangwa ni mzazahe banda hatafijo ya jehuno ya jahunu ya mbanono nogaja kaujua kade heli numanga yendajibu polisi anzu ya seza ikomola ngiza bwa mwana mshwa sha ya he mwana mshwa kwa mwana mahahe wambebe mzaze mzima hamrendembi na hamfanye maisha hamfanya tu skillful hamhulia kirtasi hamlige ujahuno kajaona mrumsha mwandu wa shwaluhunu Faransa shade mrumshe de mwana wa he mwana mshwahe wambebe mzaze mzima finalement mjomba harugwanzuda fanye shughuli gwanzo tsaganye fami gwanzo mzazahe mwana aria samihe mwana mahahe wakikonyo nzima haria msamihi gujuka uhunga le courage ya usamihi hata hiyo Qur'ani keja mtu amenikata mtume Muhammad haju permette mzazo ya samihi mwana mahino soma hati daya 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 hai nimru na pare harumo nimero ikao dunaitoa ni wazaza hangu ya mwenza irumbi ya mwenza ikoza ya uresante danzi la mzazi ulo haruma tambu na souffrance wakati kao ngu intimidewa ni mjomba hahe banda mjomba halihitima gwanzeda fanyada halinai ngono ya ukaya vomye yangamize ye mwana mshe vomye yangamize ye mwana mzazahe mwana ni mzazahe mwana ya juhe ya bia swami mwana mahahe iyo swama handai o mzazendo iyo imani londahu homru mwana mamru yarengesha hahe yale mrika kwa kunende njema uo mru gujo mswami hije rugujo mswami hije subhanallah ntu amini ya ukaya mruhamandu wo hamerite ya vivi ni paralma ni titwa numero wangu kwa tu paralma ni unaito abanyinga nyinga ni waziro zito désolé salam alaikum Alaikum salam DG ça va ngoji ngonda hu ma sœur amjou ngondo ni Marseille narushili ya mzazi baraka ya handa inna lillahi wa inna numéro privé désolé ma sœur wani parle numéro privé tina uhurenga to numéro privé ya hoyo vas-y rongo ma sœur ya handa nikojiria nikoja hotranga ni maana wale tranga tipaka ikemba na wangu wakiliwa na namba ngo ihunrao sisi ndilo tranga desha harma upande wa hadithi ya mwanamme wa Kakomori hakongaliwa na hao hajaho manga ebanu nini ngamina masuala nsahani muzi ebala akafikiri babanga hunu walwangu akawa hilala mapesa ya hilao ya hikuwa hawane si hamonsi
ibana akafikiri manu kwa yeshuji na hiva no waloko mori wakawa hijieleza na imana bana sikirlo hunu kartuen shihari mwa kaharmara hashangar oblige rijuhe ritahi donc leo leo kwenda ahuransi batartibu anjia neka ye hakamwana mni hako refleshise ikaiki dia handani ahinidi hai kulumba na hadiriho haja hainindu mana kaja normal kanungantia normal ya handani didi ahinidie Mungu ashukurie haibo Mungu amuhesilamu hata mwakilisha ajajatai maisha amsaidie mtesaha hea asaidie na wana shuwahi shaka kadide hima haifanya lungu za sinema hedio na tiatu ya vili suje ya vili yo yawa mirisa mjombala la na mwana nye hamisa izo si haki paktena mhade ni migochira mujelika dani mtujo mbele ya Mungu zini mube shai hadisio ini hunde nimi mjajo sahani mwone mwana nyangu iwe jeke do mwana nazai mjajo sahani wao paktena sisi wako mwota mtu wao shirikani zao usani chiranu anda inu na imani sisi wako mori mituha zingu saimna mituha zingu haunaitwa paktena mrungo hulo mrungo nemto unodo hulu mwana swala halala pare nibala wafanyo tabia shatiramu wakati kamba mwana haachia kunono hokosho ni haachua kubambake la mali wala basi nini hodahoni mwoto liwaza izingizila donku yanda hiyo yude ajali ya sisi wa Komori ya ukane huko mjomba wa dahoni mjuao ishitondasha umwana waha upasiwo seko mtu mwanaha ashifanya koleo kamba na uzime ulateji ufanyeza ufanya urongoze uonepe matungu yao wewe donoga pare mwana nyako maji okana banari neheka kwa jansani gamjohu labao yebanu wao tudaka bibi walavo mjini paskami tuelewa ala hakika ya mjomba huo wao tudakabidi walagwa shati de mama hewa umwana yeye angamizi wa shahahe ya didara shalom wewe unipara appel privé unipara hunu nsurenga uja unipara yo ladi uhoza unipara appel privé upara hunu wengurongo njarenga gojo upara yuho umenye direct. Vas-y ma soeur. Alafu vano putain de merde. Nakemaki parce que vano mwezi Mungu wa haki mwezi Mungu sijala masaha mwezi Mungu na mwahaki leo kaina ujo ya kiri banari efamia hahe wanu wanda wamdabe mzazeo mjini hama wana zini Boma soeur une minute mzazibara wemruni para o harme direct kado ni fanya arrêtez s'il vous plaît tito numéro abidi paro kupara oyimruni paro privé guni paro iho hapara hunu njamrenga guparo hulatina e dérange en tout cas para hunu njamrenga. Vas-y, Katogu Djueleo. S'il vous plaît, ma soeur, Gamrongo, ouais, une par appel privé. Imaran, s'il vous plaît. Outi coupe. Allô? Allô? Tuna kauni parati du saku turongo. Vas-y, ma soeur. Mzazi huo paske mtujua yomkimisha kemba mwana yuzuki wangu au mzazi wangu yembano ngono kwa sahani mwandi ukana hasubiri bea ba wanadamu efanyia harine kende mlaba mjini yoka yeta simala vya farabahano elewa donc kuna hekamba mwezi muda mlaba bwana wengu ntabisho bwana wengu nderange swafi wallah bwana wengu ni para appel privé guparo hunu hadi hapara hula hapara hunu hapara ila ili ha on dérange. Attends. Ok, vas-y ma soeur. Marabla menjim toko. Amrongo wira ngo ntujwa wendo mo. O ni paro ba samedi ou parete. O appel privé. Pour quoi? Ni paro yo déranger tsi ju sakatsu renga shangu dérangeant.
Secondaire t'as par appel privé, je vais lui prendre. Pour toi quoi. Désolé. Bah ou hozana da mika watsongwanzo amenyengongo. Goni paronu na mitito wainu. Hein? Si tu suis mon direct et tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en ligne, il est en train de parler, mais t'es là, tu montes pour déranger les gens. Tu appelles ici, et après tu coupes, tu appelles là. Pour toi quoi? Watukufu Mwenyezi Mungu. Mwana furaha. T'inquiète pas. Ya umakaliboshi. Olewa. Waudu andika watuanza wambilwa ze kweli ngu kashe numéro il y a dérange. Il y a dérangé direct, il y a dérangé na hon. Aukayo katajobe no numéro ya hekawo ye bandi. Hawo mlufanya exprès. Hajoelele. Voilà baba. Uparanga mupara tukufu. Mwenyezi Mungu nanike hatima njema. Mwenyezi Mungu yanike mwisho mwema. Mwenyezi Mungu yanike mwanamsho watu werohoku. Yamnike na hikma. Yajalie ho hanzahi rabbal alamina. Haini mwanadamu mzazi mzaya mwana. Nana mjomba. Ikao kagabjo sharafasha mjomba. Wemru ikao yabidia nangeze doma nazadaho. Shinde sheitswadaho. Shinde sheitswadaho. Leo yamba mjomba. Olio ya wananambi. Kajaoneha emakatikao ye mwana mshahe. Harenge ye mwana mshahe enzahe. Hamlola hambala hende zahe. Hamtibia kufuru kajaoneha. Yenda intervene. Yenda ya zambakazo kazirendwa. Yenda ambaikezo kazifanishiha. Shaha bae hanyo kajapalo intervene. Shaba ya dangundu ya fanyada. Haunu ya ukaya vomie ya intervene. Ili ya jahunde solution. Ye mzaze ya swamihe mwana mahahe banda harenge mwana hahe hamitza. Mwenyezi Mungu na pwene shari. Shahu wanadamu hamada wao. Wanadamu ikao kwa tina haya. Wanadamu ikao kwa tina. Kwa tina watwania. Shangu wa ujuma udunga faida nafsia. Za uhimilia nrongombi. Ennero inconnu. Je te prends. Je te prends. Je te prends. Allô? 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 Vano igena problemu ngre mchomba we. Bon, watukufu, de ukaya izaka muhimu lizamba. Mwenyezi Mungu ajujalia imana mshahaku we. Erhoya heikenku. Hasubilia depuis longtemps. Rango usiku ye mwana ya mtlawa. Idangara mjomba hae. Hasubilia. Hawana neroho. Hafanyani za ufanya. Kajafa. Kajarmani avese. Kajarmani wade. Hakanti Mwenyezi Mungu wae. Ya muhifadhi. Jusqu'à maintenant. Ye fami wajuha. Wajua mtimizi. Dirmambi ya ukaya. Ngasi dasina bumana mshahatu. Nane mjomba woi. Ekaha oze. Hanzaja ukazobabufu. Hasibabu. Ndezenongombi. Za uhunra. Nelekafa. La uhunra. Ngarjo mafishe. Wakomoli pia wajua ya ukaya. Weiti mjomba. We mwanadamu wapeu. Amone tsuongu pa. Allô? Allô? Ah, désolé parce que m'lo fanyo exprès. Sina mlonga tena shabon. Fanye helilo hatasha nusikunjoda tatsihurambu tsiujua. Wallahi ngamjuhu korije. Wale wamjuhu korije swafi ya ukaya ngamone ukaya umanadamu wapeu. Ukango paro ngamsante leji ukaya ngunishilio. Uhoikao do yaliyo. Nguishiyo message kado lifanya. Na ngufanyo apele nkoni. Kumkuwa ya déranger direct. Shango nedzuro horongoa. Sha dizo. Bon wanadamu Muhammad wanadamu walumarate. Jom kinisha kawe mjomba wae. Hawede mwanamme uo. Ikao yaringe mwana mshahe sarif. Shamnyezi mbujo jailia. Yarinike khatima njema. Yarinike musomwema. Yarijande joka na hele hunduniani. Yaripue wanadamu wapeu. Yahifadhu wanasho hatu. Yahifadhu wazaza hatu. Yarijande ni wanasho hatu kaya. Mimi
umuhimu wa hangu haku miwanza ni protege ya mzazi mkomori mwana mshamkomori Mwenyezi Mungu mponi wanadamu wapeu mdo tunda o wanau mahani loti fitna ya ujokana mwana mahoda honi ya mtunde ya ujokana mjomba hoda honi ya mtunde ya ujokana hate mrume ya mtunde bo wanadamu walihitima kwa tuvenza mrungula ukomori hajamanga ya benguju ya tahe maisha na balaha bali ya junia la hitima londi lo yarema geljohu nujelfanya haz hata mpaka deabo garumbushilao ni heri na baraka watukufu wa Komori Mwenyezi Mungu ajalie mzazi we yamnike subra au kadiso mnika subra rangu hale yatijiwe yatijirande nai yambi alhamdulillah la'allaka Mwenyezi Mungu gujumralia joka na heri mwana hahe au kawode mwana hahe enjour ya mrejei ya jokaya zilambi zwekao do yafanya zilambi zwekao do yafanya Mwenyezi Mungu katira dinizo chayamba alimsahe ritsahe tauba ya risamihi ngujoro hifadhi ritsahe tauba na maghfira ngujoro samihi Mwenyezi Mungu ajalie mzazi we ya mprotege ya mhifadhi na wanadamu wapeu rambie mjomba ya ukaya kontinyebo mjomba wanze intimide ba wallahi ngojo jitswa wallahi ngojo regrete ekahu kontinye hanza uderange mwana mshaho bandange haruma sufransi na tambu we mwana mahe ikawe dia mrenga ujahunu yamnika makrtasi ya sabo ya renge mwana ya mla hata mpaka dabo bom. Longue vie à vous mes sœurs, ganimadzoni asibabu ya Mwenyezi Mungu karnauzia howana nezembi jusqu'à ce que le moment Mwenyezi Mungu ya jojaili azichange wakati kangara aminore kangaramba onje mar kangaramba ombi ngajohunda ma enemy watike ndasi haukaya ye mtukufu ya raha mtume Muhammad wonge na ma enemy na wodi ya raha tsihanami garambe turamu ngamnaze errori zangu shangajoka mkomori ye kanza ya mbilo azekweli hata mpaka deabo boom. Longue vie à vous, Inch'Allah.